До Културно-просвітного друštva Karpati včera stigla nova oprema, laptop, skener i провадzacя менша електронська oprema. А пенеж за ту намену друštvo достало од Національного совіту руснацох. Sem vyhasnala tu nahodu, da podzekujem našemu nacionalnому совіту, котрий нашов sredstva da nam nadomesti za nabavljanje nove opremi, котра, як то знаєте, покраднута з просторії Культурного просвітного друštva Карпати з Вербасу. Takže sam ще раз da im še zadekujem, že prepoznali robotu i značenje našого društva u Verbaše i že nam višli u susret, takže nam ovožljiveli da sebe zanovime opremu. Председатель Културно-просвітного друštva Karpati Dejan Zahorjanski podzekovali Ruskomu narodnomu teatru Djadja, kotri obezpečil 1 rahunkar za Kulturno-prosvітне društvo Karpati jak pomoć društvu. Po kupovanje nove opremi, tod rahunkar im bar spomognu. Nadpominame, že na jutre Ruski narodni teatr za svoju novu predstavu Nacionalna tragedija u režiji autora Slavka Orosa bude hostovac u Verbaše, predstava u Karpatoh na 20 hodin.